Kubor nakaslem jong unong san hima. Kinailam Bahakamat Jak Health Farmers Union kilalit benikendo yu Secretary ka Agriculture and Farmers Welfare Sarkar Jakari India Sanjay Agarwal IAS ha office trikam jong u ha New Delhi. Kini kinailam kilalit kirpang benikendo pat berpensengaw shibun kimat kibidai bagi jing jong dong rap jong kajela. Ha kajing kiran jangki bat utai officer kilalit benpelut por kambon benyatai halor ki atli kimat. Kawai kadai hador kajing hador palat jeng using badu selatar pat. Namarkan ni kelap penduk palat di kinong rap jengi, badakan ni laong di kinong ilam. Sakawai pat kamat, kalong bekas sarkar India, kadai pat kentup lang kinong rap, kibam dan jaka hatup joka skim PM Kisan, kamtam kinong rap hak jela Meghalaya. Nakaleng jungi kum kaseng kamen syua ngila ya kenduk yau lat ke jela banyak keren kikat tu kali ki isu ki bedai bat ke surkar India kamtam hebri jing dawa jungi norep te mentaka sengi nakaleng jungi ngelawan banyak kenduk yau secretary jongka agriculture jongka surkar India haba ngila ya keren ya pun kli ki isu bat ila stress ya art kli kimat bading kong hakabiadai bat gejing bom yo jong kinong rep ya ke PM Kisan ki bom don jaka nakleng jong secretary ula pensyai ba ya ki bom don jaka nom yo tanrei la da kidon ke jaka jong ka kala benlong ke jaka jong ki klan la ne jong ka kur kia kita la nom pensisya ba kila ban yo ya kene gejing rap long baka PM Kisan nakleng jungi ngilai keren ru hakabiadai bat kene ka market intervention scheme kumbang itip ke market intervention scheme kene ka scheme nakabenta ban yarap ikinong rep kamtam haba kadon gejing hiardor jong kimar kimata te kumenta usnem kumusing ulah hiardor siapa palat te ladai berputrikam yakini ka market intervention scheme te nagleng jong secretary ulaong ba nak kadai banwan ka proposal nagleng jong sarkar jela bat nagleng jong sarkar India berikan sa approve te nagleng jungi nangne nginsa yakendo ikibor sarkar jong sarkar jela bakin pha ya ka proposal lengba gane ka market intervention scheme nang ba ungla baniarap ikinong rep kamtam kitu ibala hiardor palat kumenta kumangala mention using bat kuai te ngi scam naling josor meklia kan sa le ikban kam kamtam nakling jungiru insi le kendo yaki bor jong sarkar jela.